Tala Fou o tala mai Ausetalia le radio Samoa. O se malamalama se sulu malosi le langi na mawalelei me po eata o le taavale se tangata mai Northern Territory i Australia nei, wa lea e le telo finangalo whaalia po lea tonu lea malamalama i lunga o penga te whae langi. O ata o le malamalama lea sa tu ina i lunga o le internet, mai ese fo i finangalo whaalia o tangata o whae luai, au le Leo Jordan Neiman na nga i atula na taavale le Top End Road i Rosebery, o se nofanga pe ama le 2 kilomita le tui saute se sae o Darwin, au le itaina le se furu le polesto na i te luai, ai ava ai se malama e fōlinga e anga i ane mai le langi. Na ia tuina le ata i lunga le Facebook ma le fesiri, pesi le fia se isi lea malamalama. O le tōtere na whaelua e fōringa o se UFO, a o isi o se whetū pa u mai le langi. Wa mai le Leo Jordan, whato awa aile se tūlanga whapea tano na soifua. Wa mai ia, na paule a tūlanga e mawhauwhau iai, pe e masalo o se vaenga o se space ua mū, ua pa u mai le vani manimo. O New South Wales ma Victoria ua whamawina pe atu whatasi tangata a fia le COVID-19 sfuruiwa i te tono le 2.5 la mai stete lua i le 2.2 afe iwa se lau walu sfuruono ma le 2.5 tangata maririu. E tai fitu tangata maririu ma le stete i tono le 2.5 la taluai, Victoria sfurtasi afe ma le walu sfurtolu tangata wa a fia, o New South Wales sfurtasi afe iwa se lau ma le tolu. Ua whaelo fo i le so ua whaamaoniele ulua i case o le Omicron BA4, le isi subvariant o le Omicron i New South Wales, ia mawatu i nai fo i ni lapta inga mai fo mai. Le mai osu tangata toe fo i mai Afrika i saute, le ua a fie le itu a inga lea, ma ua whaelo e la usu esu e le a wha wapeo na wa aia subvariants fo i Ausetalia, ma ono whatupla i ati dia i pele pepesi o le wha mai, i te tonua nei masina o lumana nei. O Western Australia, Australia sifo, i le so ua whaamamani si o ia inga sa iai o le COVID-19, ma ua le toi whaamarusia le whai o telefonga, se i vanga nai nisi o nofuanga e peo whalemai ma nofuanga mo tangata matatua, mai la toa iai mana o ngatu mau. O le whaatinoina o le tūlanga o laina tusai Western Australia, ma stete pei o Victoria, New South Wales, Queensland, ma le ACT. E na ole se fulu whātau sanga o se Tala Fou o lo iei neini manuanga i ona fōlinga, mai se whaalawelawe le tu i se sifo me le pone, o oso wha iai se kulupu o ali i le amatanga o le vaesa nei. Whai mai whaamatalanga o lo whitaua ina sa oso wha iei le taulanga whaatau i Caroline Springs, po le tau leono i le whiawhila solua, ma mai leo lo whaia ne ieisu e suenga. O le mori maua lo tina ua matua ia a fia lava le Tala Fou le mena tupu, ma o se tūlanga le manuia tele, whai mai na whitongia i solo si ana tama pei se pepe meta alo, pei o se polo soka. E le o mautu se ripoti e whaatatau le mafua anga le mata upu, o no lo whaia pea su e suenga, whai mai le so upu a leo lo taro sanga ina nisi e si la fia le a whaalawelawe i a whisosoa ni ane. O whaasolo pēna whaale tonu ma le tūlanga le leira whaafitau li uale a mai i Queensland, o le lava leo whale mautatongi peo na iere mori mau, a nisi ma se tasi o tamai le tau na le lailunga le televise, bo o le tūlanga o le nofo ai a inga i ta vale, ma nisi i whale ie o na o le leai o ni whale mautatongi, a mai se o le le ngā whatia o le tau o whale. E le whaapito fo i le i Queensland, a wa whaelo o whaapopo atu le nei mawhatianga i le tau ngata o le tau o le soifuanga ua ie nei. O nisi ainga wa mori mau wai uina mau wai a onga mga ruenga o na ole lea iuni whale mautatongi i no fuanga wa au tau sanga o no fuai. A mai se o whaai unga whai a nisi o landlord o whaatau wai o lātou whale ma ave sea mai le maketi o whale mautatongi. O le whaasea nisi e whaapea ua toa tele tangata wanga i atu i Queensland ma le toa tele o nei tangata e tele tupe wa ave i airu wha mua ma ua whaatau e nisi le tele o whale sa avea ma whale mautatongi wa ati dei o na whaata tele le whaafitau li mō tangata Queensland lava lātou na soifuane i si o manga o le stete. Ma le tala muli o whaataria pele i unga le mata upu le laka piliki a Ausetalia, leo lo whaatali pe o le hafa se e atu le sa iringa o le siampini po le grand final i le laka piliki i Queensland po o seisi vaenga o Ausetalia. O le pule le Australian Rugby League Commission Peter Valandis o ia whaelo i le so o le a ia aveina le grand final le taalonga i whafuatu o Sydney se i vangana wamana ia le whainga maloa ni New Wales se wholofolanga e whaatupe mea fia whaalele ia i malai taalo. Fa mai Valandis e mana o mea le amana ia le malo wholofolanga na whaia ma a whaia le mawhaia na whaatino o na ave leo le grand final i seisi no fuanga. O le whainga malo Queensland le ana ripotia o sa auni o fo mai de se 4 miliona le tūsanga la tau te tani malo ai i le grand final o lea fo i tā longa.
Tala na le video Samoa mai Ausetalia mo le nei fo yas freile, felo e fo le vai asafou, soifua.